Gena shungi pönagi pömi shize doami toptan khala zime dore tongshibe nechu yaya tunshin yoba mase parkap ne pömi sögu komshi tang ki zo yuwe pömiri ngo zame sodapta dewe suju nacho lakdar chegi yobare teya gena shungi shungde sangyu gyulam khana pöna zugdungi leshi tang teshin pöbe luptu zor shen kogap da dene lupta mangbo sarzu chegi yoba tida chegi yona yang pögi suju nyapship khangi nyapship ba kamatenzi lagi Tade char gana shungi pyo nang pyobe kiyi da chu rikshun che dang dewa mebe mirab sarbashik sotab cheshi yogor sungdu. Pyo di pe getu soya da dinde ki cheshi ra shada pagu pa piwe da pa gyamira soya cheshi ne dinde ki chi de do. Dis tu kunzo joson indis tang yuki de joson dewa di tang go di pyobe pyo zelo ya dabshu ni den da ra rikshun da ke da nyamdo yuwe ka la tengdu shen yuki soya ka tsabla mawe shun ya chu ka den dine da mawe shun ya gyab gyo chine da gyayi da gyage modo ma shin ya indi gyangya soya chi chidu da wanzu pyobe muni shewe ne pesha katang kunzo dagas katu temene pyobe pyo chi sokyon chi ya le penke to yo. Teyang nyewe char gana shungi pyo nagi torim lopta khane gyayi zosung to lopti chagyu siju shi lakdar che shimbate tsakzu yongtab su taja pyo nagi pyorik pama chola yang sabjon nazo tene zewangi gyage tang gyayi lopshi yobamase rimbe rangi ki tuk chola yang gyage ta gyayi lopgyobe gyumanangyoba so nezu thun yobare. Ya aritinshi chebe domi topta taship chokbe gana tegi genzi jam Sophie Richardson lagi pyo nang pyo mitso tuta du nyensab rangshin jengi koryu shegi wo ne gyugi yoba tengyo suye yiba dijo nangidu. We see people get horrific sentences. Kongi pyo nang pyo mitso susuyo chö da rikshu nyamlen che michobe to tangzi nebu chegi yoba tang teshi pyoge pyojo che michobe shige chewe suju ka lakdar cheshin yang gena gekap tang geji timi na kyobe shize toptang ka yang longsu yu rawa topki meba so changme tong topki yoba tenzo ni pyo nang pyo mitsor gena shungi micho le debe zunju gi nyeje gegi yoba tang lakbar do gena shungi tukzup je gi chajo la ngogyo gi namgyu wo ranglu merse ya tangi yobe nedön khaji cha yoba dijonangdu Shize pyo nangi loma tang pama shenden ba tsui ngogyo chemi lama toibar gena shungi pyo kyu ki lopta tsame nang pyo ki geyi chikbo le shen lapshi tsama geyi gyage ki lamne ti shimba tang. Gena shungi debe lo chuta ringla pyo rang gyongchong ki tsuebe pyo kyu ki sane kangsar genyi lopsuyo suju tenbeb ki pyo rik loma namne pyo ge pyo yu to lopchong nangyu koryu la kagdom chegyo yobare. Nyeba dikjo wa tamji wanchila ta nizu di chokti ki nyiru shugen tensiti ki yi.